Tilas here and job to colleagues. Tini honorable EMs, MDCs, tini unit president, tini brother president, job to patri netrito, tini ro phaya maya phainai, tini job to hapom changriye, aro walung tora tongnai, bloni moi mana kriyaman ke thangpoyong hana kriyaman ke satunom chemie. Tini habai do phano kai khuni he maras no khatoi mobai, maras no puito chamabai, no phai mani bak pandawo. Now no ane break here no khak chamor ya nai ai ni tile kau se pai tha tile ta khurang khuro okay 1.5 minute ek minute sang kau sanai 1 minute te sisa sanai ai ya go gra ro kau sanai bo buti bile this world is not without a problem ang ting kau bai sagale this world is a damping zone of a problem bo buti bile problem ya ta thai khuri se bo buti mele problem ya cha thai khuri se bro ye matro ate peke se problem tungo bro ye matro ate peke se pap tungo hima abo problem no solve khet mani solution tungo abo problem no jai khe ba pandago ain tungo ongko jesu ka umya ni bi chini council se so phang ma saka ongko jesu ka pho abo ni formula tungo abo ongko kra no solve khet ma pandago ti prasaro ni bo baron insione joto su somoi sa tomono babe so kheya tine baron constitution ni right that insione se solve khewa abono hiyo constitutional solution kintu baha proke bermain chamo gudok chamon ba ting kro brain ka so sia mabi constitutional solution momna kale gaita ti present saya hiyo joro goni joto su problem tomo citizen joto su problem tomo sorkar abono somadan kheyo right that insiyo Aborai da pro se amo tongke baroni constitution no baroni sambidan abon hiyo constitutional solution tinio now samchu now chung jot to siu kargil juddho chung jot to siu jammu and kashmir 370 article impose kiye special provision by jammu and kashmir iha independent right jote se indian insiyo to mi bono abotre oinono state by solaya brown je ni je khud ain sanema joto niyom karon sanema brani aro deson prete chalonai brang thi power tong except financial power foreign country be jogajog khenema defense abo to brang thi power koi hi ma jaga wo dormo goto niba pandawo jati goto niba pandawo tini aro kashmiro muslima botongo hindu botongo abo pandawo bharat sarkar 2019 abo wo makya jammu and kashmir Reorganization Act abo tui biye Jammu and Kashmir ni समस्या no Narendra Modi korang ya chaye UTs नाम रिहा Union Territories नाम रिहा 2019 tini Telangana no nai nai pidi Andhra Pradesh ni bro ni ka bono ma tini Bharat ni sarkar Modi song khnaya bono ya chalaye 2014 Andhra Pradesh Regulation Act नाम ye abono phang समस्या समाधान खेपियो हिंखेरो जो सिदाके कमा जो compare खे nai teke कमा himale Then Modi can see the tears. Modi can hear the cry of the people of Jammu and Kashmir. Modi can hear the cry and share the sentiment of the people of Andhra Pradesh. Modi did not take even a single minute to solve the problem of Jammu and Kashmir and Ladakh. But Modi took more than 3 years to solve the problems of the Prasa. Why? Mani karono. Butu minority about there. To minority about there, how to sling about there? Are we not a genuine citizen of India? This is my question to government of India. Are we the Prasad, the genuine citizen of India? India is to Nagori there. Are we not casting a vote for government of India? Chinki Sarmadi Gagroju, Roparo ni citizen there. Why the Narendra Modi, the Prime Minister of India, has taken so much of long time to solve the problems of the Prasa? You can have the better future of Jammu and Kashmir. You are having the eye for your Gujarat. You can solve the problem of Telangana. Why not for Tripura people? Why not for citizens of Tripura people? Tripura sarau ta kuram prosum ging sawo. Thoi tu khona wo. Tini notice sawo miya kiyo koi jo neta petwara sawo BJP ni. Janajati Morcha BJP phaibai mani pareo notice ni gongthai barana sija khable na phare sabo. Tini bon Tripura jowo autonomous district council mai baba na phabi dipideri baba Congress Indira Gandhi the then prime minister se bo sar sori juba wai se chono ya pe khinamle
tini abo jaga mo bo verify mono se chung full page stake khini na no sayo na abo to ko khemaya ase sa to ko tini Manipur did go so peaceful state tini Manipur bambai kuki bai Manipur tai le tini thoi no din shoye tone na toisa charit mang thoi shoye tone na abam BJP ni failure BJP ni administration puri chamo khemoni failure abo chung hoi to Manipur wa tiri ra Apuni mo pandang samcho. If the government of India, if the Honorable Prime Minister, if the Honorable Home Minister Amit Shah cannot solve the problem of Tiprasa, that means you are incapable. That means nung chalo maya sarkar. Then you have only option is you should quit your chair. No Tiprasa ni problem no somadan khemeke Bharat ni সংবিধান ইনস্টিটিউট সব khemeke no Modi pongto no Amit Shah pongto chini barona no chale mane now chair no ya kotha ni now Arya de yes boi to jabo Bharat borso 140 কোটি tomo Bharat borso 140 কোটি tomo jaga wo srif Narendra Modi pe Amit Shah ke rashtra na chalo mai nai chin desho Bharat borso ki trele Narendra Modi pe Amit Shah ni sarate ki capable person leader koi khade tong nai amo pandawo if Amit Shah and Narendra Modi is incapable of solving the problems of Tiprasa, then you quit your chair. There will be someone out of 140 crores the citizens of India, there will be someone who will hear the cry of Tiprasa. Amo pandawo ta kuram pro chung thang ha ma tong nai ha sa kawo choban in sindoi ha sa kawo thang ha mon in sindoi there are many problems being solved on it we have witnessed amo pandawo ha sa kawo choba khemo bai khie ha puthi biyo odikar sangai lawo chobani sarawo mongha bo bahasa kamaya ta kuram pro chongshio dukhoni bishoy tini mo Tripura jo chungba choye ma tomo bo hatai tor he chu saye ma tomo bo chini dofa bikesar chuti mai thoi bai saye chu ya pai te mo sai ta kuram pro chuti pramota hisabe Chuti pramota hisabe chini Maharashtra ni netrite chung koi bosor andolon kahala matro 3 বছর ko ta kuram kro 3 বছর ko accused bikesar ko jogori sar ko andolon kai 18 বছর andolon kai chuna edisi ya pai rimayo ta kuram kro chule brau tau pai mo poino so plong khenai sei brau ya pai mo poino chune khalai chau cha nai sei brau so pai mano boy additional full place state signing thamole chini Maharashtra bhoktor ma pandaya jogori sani bhoktor ma pandaya bikesar ni bhoktor ma pandaya ai ni bhoktor ma pandaya ni nim sap to nu chang la ka thi ba mom sano nu thoye thangbo brau no kaham ke box jagong thunaye chumo sorgo rai ko thangle bapa norok kore thane chu khapang santi ki thaba pandase Maharashtra bo chobale ta kuram pro tini Gujarat ni keha sadharon bro lalcha kone ma se baro ni pradhan mantri umayo bo samia process ho bo bastop kintu tin chule dukhor ni bishoy tini bo hani bagra tini singasoni bagra se tini bo hawok laye tini o habe bahanu ba bahaka chu tini choba khema to sponi ba pandawo boni yani ba pandase ta kuram kro tini o samchu tau ke bo tini Christian ori ba pandaka Lenten season chu tawo chaya ho roye to modin to bo sakal Christian ori ba pandawo tini o Jisu Kristo bahasa kau jor molamok mani ba elami tini pa puno tau tunai isono siaro pandawo lama kaham mo apana se tini Jisu Kristo msuno usuhan ma jagawa sayo ta kurang kro tini Lord Buddha tini raja nim sampi tungye bihim sana beraye tini bo suina singo uni ba thamal mani ba bana Lord Buddha was seeking for the salvation bini praino hasa kan dukha kosto no abona mukti mere panase abone solo se Lord Buddha abona naye Gautam Buddha bini bi sana bera thamo tini Ram lokon bai sita no ya romye mang bai choi to boso bonobas ma thami ta kuram kro tini mak toi kai ke nim sala Bharat no bini mak toi ai nim sala no se bo yo Ayodhya no bo kingdom moni raja lek buma kenai Ram no ya hia moni panase tini ha bai singasoni odikar ni ba panase tini Ram choi to boso bonobas ma thami ke chongti prasa
bocini hano cini awadi kalan papa nawa tu rohate terwaki tu nokat tanah patu tu mede joto cin maya tu ne to maino to mayo tu tak kurang kurang amba pandawa tilang kok bang santhaya sorry po cha thaya mi apang phai mi ma phai man kok mano ai ni uklong wa ai ni khon ni khum khon ni thau tung payo bro ni kok ma kam chu khalai na ta se ngai de cini maharaj ini raja uye se ni ai ni ba pandawa hak lai teklai thie Dili korang kau saya, semua nak kau payah, semua nak kau thang ni. Asu ke kos ke buno, becak ke demo ni sio. Ni ni bawa panas setini raja korang tu satu orang ke. Jurut rong sila ni nanai, nang ke jurut guli pemacam nai, nang ke guli macam ni himon sio nak tak kredi. Nak tak kredi, bora polis payah orang payah. Ang doli dia nos kang rom thong. Tak korang kang buang nano sawo. Di Mahasa 15 tarik Desember 2009 যখন শিলচর all Assam bond ke puo ang doli dia one of them aro CRPF 3 jana lagatar bu anos te purio শিলচর tangwo di Mahasa ni ha di Mahasa no andolon ke puo ta kurang amo pandawo andolon kai ni jen odikar no sai ma pandano ta phota kri ta phota la chidi ni jen odikar no sai thio kriye la tie to hasike chung thang ni thoisi ta kurang amo pandawo trewe sapinai Mahabharat Kurukshetra Juddha wo even Krishna se Arjuna mada ke wo odi kani ba pana singhasan pana lorai khedi nie aba pana mtai se ta ke tomai ke chung pro hisabe pami nijer odi kani ba pana so phai kan chung poro khele na nai aba pana wo ta kuram pro ang khak jana no ang chini bai kita bai chini kong sono chung ham hongge kamyab aba gan ke ha chung sa ne ta kuram pro toisang khaina di